Menjadi ide usah nih masa depan yen ulian galin tunangan pemerintah memerluang pemimpin Indonesia sing dadi sing mejalan truni ane lakar jagerin ane lingsir penyang lakar pensiun ane ngelah rasa menjadi yang pemimpin apa nama ngewa rakyat nih pimpin rakyat meserah ke pemimpin ane nawang kewah nih pimpin gemah ripah loh jinawi rahayu rahajeng rakyat nih sami rahayu rahajeng rakyat nih sami